kwa sababu hajawatembelea bila sababu. Mungu ni Yesu. Tukufu kwa Yesu. Jalo molimo pauni. Yule ambaye ametembelea hapa kwa hiyo. Hajatembea tu Pastor Dan. Jalo mkono limo dala Nyangore. Wakati mwingine anatembelea kwa Nyangore. Mungu huyu matini kwa leo. Akapata kijana chumbukiza kicha leo. Mungu ni Yesu. Utukufu kwa Yesu. Kauno. Hata na leo. Walimo pinyu madoya. Anatembelea madoya. Watu matekno. Chamo ngumu hilo. Mwadono wa miengu diabo. Pakina chioni. Tuingie badi malu. Nyosha mikono juu. Karo kulitine saa. Yeah. Kasai manawiri ya tijasa. Mungu akupake mtumishi wangu. Uwe kumu Yesu manogo nye tweet. Ongea kwa Yesu mali kutoka kifungu. Amina. Amina. Amen. Amen. Chunya oduoko ne Nyasaye erokamano kod odhiambo. Moyo wangu nashukuru Mungu na jioni. Amor kiluongo nyinga kuonde machalo kamagi mondo apakie Nyasaye. Wanafurahisha sana nikiitwa mahali kama huku nikisifu Mungu sana. Miyo aparo weche moko machien gik ma Nyasaye osetimo e ngimana. Ndiposa nafikiria yale ambayo yamepita ambayo Mungu ametenda kwa maishani mwangu. Nikech chieng' moro achiel an nalich moloyo kata mana in. Kwa kuwa siku moja nilikuwa mbaya hata kukuliko. Omiyo aduoko ne Nyasaye erokamano moloso pawni kod odhiambo. Ndiposa nashukuru Mungu ambaye ameandaa hii uwanja na jioni. Mondo mi wawachie wach moro mamiyo Nyasaye duong' kod sani. Ili tuseme neno ambayo inapatia Mungu utukufu na jioni. Awakwayo jomadoya duto mondo obed mos mondo winj wach Nyasaye. Tumeisi watu madoya wote watulie tuli wasikie injili. Kendo ang'eyo ni Nyasaye dhi tiyo kodwa e dakika matin. Najua Mungu atatumikia nasi kwa wakati chache kabisa. An machung' ka iluonga Jadolo Eric Omolo. Anaitwa Jadolo ama mtumishi Eric Omolo. Nyasaye okela e piny madoya ka kawuono. Mungu ameleta hapa madoya siku ya leo. Mondo mi awach weche mabeyo mating'o nyinge malo. Ili tamke jambo nzuri ambayo inamuinua chini lake juu. Adhi somo muma achiel kata ariyo kende. Nitasoma Agano moja mbili tu. Alafu wadhi lamo Nyasaye. Kisha baadaye tutaomba Mungu. Amina. Amina. Somo mokwongo wadhi somo e Jorumi 8. Warumi 8. Muma wacho niya. Agano lasema. So now there is no condemnation for these who belong to Jesus Christ. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has been freed you from the power of sin that lead to death. Amen. Wanyangori kani ine giloko moro. Wana Wanyangori kamkondo tafsiri mwingine. Ondiki Jorumi 8. Mano emomiyo koro onge bura kuom jogo man kuom Kristo Yesu. Nikech ka ng'ato ni kuom Kristo to chik mar Roho makelo ngima osegonye kuom chik makelo richo kod tho. Yauna Hebrews 2:3 kende. Or I read mine. So what makes us think we can escape So what make us think we can escape if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus Himself? Pastor, I'm waiting for you to read yours. Pastor Samuel mano katagisipi no. Jorumi 3. Lero nango. Jorumi 2:3 kende misomo. 2:3 wacho niya. To in ing'ado bura ni joma timo gigo. Jo-Ibrania 2:3. Ariyo adek. Yes.
wan to dwa tony nade ka wajwang'o warruok maduong' makama. Ruoth Yesu owuon ema nokwongo nyiso ji wach warruokno. Eka joma nowinjo wachno nonyisowa ni en adier. Nyasaye manie polo malo, Mungu aliye juu mbinguni, alami mondo mi gwedha ndiko mari. tumekuomba ubariki Gwedha wachni Nyasaye makende. bariki neno lako pekee. Akwayo ni gol wechena ewi wachne. Toa neno zangu kwangu, Mondo iketa abed speaker mari mochung' kuom wachni kod sani. niwe kipaza sauti ambaye ni wako. Mondo nyingi oyud duong' kinde duto. Jina lako liinuliwe milele. Wachena amen. Sema amen. Hallelujah. Amen. Jowadwa wach okelna mondo mi apim kod ng'at achiel mabiro winjo wachni kod sani. Watu wetu neno limeletewa ili niongee na yule ambaye ataweza kusikia. Uche nogo igni machien kane waonge. Hukumu lilipigwa wakati wa nyuma kama tukuwa ni tumezaliwa. Uche noyal ewi ngimawa kuom igni machien kod kwerewa ka wan to ne waonge. Hukumu lilikatwa kama sisi wenyewe hatuko. Kwerewa nogo bura ka ng'ado weche matek ma ok nyal geng' kuom ngimawa. Wazee walikata kauli wakati kulikuwa na jambo ambalo lilikuwa ngumu kwa maisha mwetu. Koro buche manogogi osebet kaluwa nyaka sani. Hizo hukumu ambazo zilipigwa bado zinatufuata mpaka wa leo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Inyalo neno ng'ato owuok dala mobiro e boma mar Nairobi ka. Unaweza ona mtu ametoka nyumbani amekuja hapa Nairobi. Isebiro nitie nyako maber mobiro e piny mar Nairobi ka manyo pesa. Umekuja kuna yule msichana mzuri ambaye amekuja kutafuta pesa. To nikech bura manogo igni manene. Kwa kuwa kuna ile hukumu ambayo ilipigwa kwa Luwo bang'e ka nyaka kawuono. inafuata nyuma mpaka wa leo. Inyalo bedo ni nitie nyako maber modimore ma ji ong'eyo, nyako maber mar neno gi wang'. Unaweza kuwa msichana mtanashida yule mzuri ambaye watu wanapenda kuona. To kuom bura manogo ni ok tedi e dalano. Kwa ile hukumu ambayo ilipigwa kuwa kuna mke ambaye anaenda kuoleka mahali. Wachno pod luwe nyaka kawuono. Hiyo jambo inafuata mpaka wa leo. Bura nogo e dalau. Hukumu ilipigwa kwenu Ni onge gino maber manowuok e kit ngimani. hakuna kizuri itaonekana kwa maisha yako. Bura ndalo moko nogo e dier dalawa bono kamae. Hukumu siku ingine ilipeleka pale kwetu bwana mali alitoka. Kunogo kod jodongo moti manekegi norumo duto te. Walipigwa na wale wazee ambao wakongo ambaye meno yao imetoka. Mano ng'ado bura ni jochiende mag kong'o biro bet kaluwo ngimana kamoro amora manadhiye. Wakakata kauli kuwa yale mioyo ya pombe itanifuata maisha yangu. To kuom adier nachako neno dalili mar bura manogono kaluwo ngimana. Kusema ukweli nikaona dalili ya yale ambayo walipiga kwetu kama inanifuata maisha. Chopo kama bura no ne tek. Ilifika mahali hiyo hukumu ilikuwa ngumu. Makane jachiende onok nyal yie nikech bura nong'adi. Hadi mashetani wangekubali kwa sababu hukumu ilikatwa. Bura noloyo kwerena. Hukumu ikashinda babu zangu. Mano wacho ni gimong'ado ni nyaka timre. Wakasema kila ambacho nimekata lazima itendeke. Kana neno kana chako mulo pesa kit ngimana. Wakati niliona kama naanza kuguza pesa kwa maisha yangu. Tuno ni nyaka tim kaka bura nong'ado. Ili nilazimisha nifanye jinsi hukumu ilikata. Bura nong'ado ni oda mabro nine en mitaro. Walisema nyumba yangu pa kulala ni mtaro. Bura nong'ado ni an gima bro timo maber upogore gi ninde mtaro onge. Walikata kizuri cha kufanya kama kulala mtaro kuna. Samoro nyalo wuoro ni to ng'at morwakre maber ni bende wacho weche madieri. Pengine utasema yule ambaye amejivaa vizuri anasema nikech bura manogo ok ne nyal mona dhiyo mbele. kwa kuwa hukumu ilikatwa haikuweza kulizuia kwenda mbele. To Yesu ja Nazareth chieng' moro nawinjo kiyalo. Na Yesu Nazareti siku ingine nikasikia kama unahubiri. Samoro nitie bura moro minene nogo bong'adi e kit ngimani. Pengine kuna hukumu ilipigwa ikakatwa kwa maisha yako. Itemo mondo mi wuogie mitego mar bura manogo. Unajaribu kutoweka mpigo ambayo hukumu ilikatwa. Nikech iwacho ni jogo bura manong'adi noloyo jogo maniyalo. Wanasema hukumu ilikatwa ilishinda wenye walikuwa wanakatia. Onge ng'ata ng'ata manyalo wuok e burano ka ok mana Yesu ja Nazareth. Na kuna yule ambaye anatoka kwa huyo hukumu kama sio Yesu Nazareti. To muma wacho e Hebrews 2:3 niya. Biblia inasema katika Waebrania 2:3 kuwa to tol makamato dwa wuogie nadi. Tutaepukaje katika hiyo shida? Tol makama dwa wuogie nadi kwa wewe waruk mar Yesu Kristo. Tutaepukaje tukiacha unyezo wa Yesu Kristo? Wono ake
Yes. Leo tulete Yesu. Kawuono ayalo jaduong' ng'atno manogola e weche mag buche manogo maganyuola. Leo tunahubiri msei na bali toa kuelewa hukumu ya jamii. Samoro ibende inka igombo utimo time mabeyo. Pengine uko hapo na kutenda yale mazuri. Lakini kalure kod bura manogo okinyal wuoke. Kulingana yale ambao walipiga huwezi toka. Kapok idonjo kuom Yesu. Kabla hujaingia kwa Yesu. Kapok iyie ni Yesu nyalo. Kabla ukubali Yesu unaweza. Kapok ikaw Yesu mondo obed kaka jawarni. Kama chukua Yesu kama mwokozi wako. Pod ibiro wuotho e loch mar bura manogo e dala. Unatembea kwa ile uongozo wa ile hukumu bali kati. Pod ibiro wuotho kuom bura manong'ad e kit ng'ano. Unatembea kwa ile uongozo wa hukumu bali kati kwenu. Samoro gigo matimre ni maricho kata mabeyo. Pengine mabaya yanatendeka mazuri mabaya. Sana gin gigo maricho matimre ngimani. Mengine kunga mabaya kwa maisha yako. Inyalo penjo kod rieko mari miyude skul. Utajiuliza na masomo maalum shuleni. Jomoko temo mondo odhi kata ka buge maging'eyo madongo. Pengine unajaribu waende kuwagaga wakubwa. Mondo keth buche manong'ad e kit ngimagi. Siharibu hukumu bali kati maishani mwao. Awacho ni ajuoke biro dhi kod pesa ni to bura ok negi ng'ado. Pesa mogaga watenda pesa na watakata hukumu. Kod bura nosewacho noloi kendo buro lowi to. Kwa ile hukumu ile sewa iwe kushinda na uwezi pesa ni biro medo rumo kuomu. Ajuoke miwuotho kuomgi. Pesa na zile kuenda kwa wagaga ambao unaenda kibia kwao. Muma wacho maber niya. Agala suna wazi kuwa. Mana ng'atno muye kuom Ruoth Yesu. Yule mtu mwene Yesu Kristo. Mano kende e ng'at ma onge bura. Ni yule tu ambaye ana hukumu. Mano kende e ng'at ma bura mano kende ng'ama otiko wach. Ni yule tu ambaye amemaliza jambo. Mano kende e ng'ama keso rumo wiye. Ni yule tu ambaye kisimisha kwake. Nikech Yesu ema nigi teko. Kwa Yesu ndio kuna nguvu. Nikech Yesu ema nigi teko. Kwa Yesu ndio kuna nguvu. Mar ketho gigo manogur. Ya kuharibu yale ambayo ni nguvu. Mar ketho buche manogo. Ya kutoa hukumu ambayo iliwekwa. Alwang'isi ni gima chani kod sani. Nakwambia ambaye anakusumbua leo. En gima nochakre kuom kweli ni machon. Ilianzia kwa babu zako wa kitabu. En gima nochakre manogo e bura chon. Ilianzia kitabu kama hujazaliwa. Gin buche manogo kaka baba upogno nyuol. Ni hukumu ilipewa kama hujazaliwa. Nisedet kiwuotho bura manong'adi. Umetembea kwa ile hukumu ulikatwa. Nikech pok iyie kuom Yesu Kristo. Hujakubali kwa Yesu Kristo. Kama ni wachi ni kor iyie kuom Ruoth Yesu. Kama ukikubali umekubali kwa Yesu Kristo. Manogo nyie tonde maganyuola manotwe. Utafunguliwa kwa ile hukumu wa ukoo. Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna vitu ambayo unatembelea bila kujua. Wacha nibadilishe lugha kidogo ndio watu wapate vizuri. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna vitu ambayo unaweza pitia na haujui unapitia nini. Kumbe ni hukumu ambayo iliwekwa na babu yako. Unasoma unaenda shule lakini hakuna kizuri inaweza toka. Kwa sababu iliwekwa kuna makao iliwekwa pale za kale. Kuna kikao ambayo iliwekwa ya kwamba wewe umewahi ona ng'ombe ambayo imefungwa kama inafanya zero grazing. Kuna kizingi ambayo imewekwa. Alafu umepewa kamba. Ya kwamba wazee walisema na wakasikata kauli ya kwamba ya kwamba uwezi enda zaidi ya hiyo kamba. Kama umewekewa kamba ya mita 4. Uwezi enda zaidi ya mita 4. Unajaribu ukuwe na kitu mzuri. Lakini hiyo kitu mzuri iko beyond hiyo mita 4. Bwana Yesu apewe sifa. Unajaribu ukuwe na nyumba nzuri. Lakini mababu yako walikuwekea kama futi 4. Lakini nyumba iko futi 5. Unajaribu kupeleka watoto shule. Watoto waweze kukuwa na elimu nzuri. Lakini uliwekewa kamba ya futi 4. Lakini masomo mazuri iko katika futi 5. Unajaribu ukuwe na upate mke mzuri. Lakini umewekewa kamba ya futi 4. Mke mzuri iko katika futi 5. Unajaribu upate bwana mzuri. Unajaribu kadri ya uwezo wako. Lakini wazee waliweka kamba ya futi
futi 4. Dongo lokina tol mafuta ngwen. Lakini bibi mzuri iko katika futi ya 5. Kama beri futa big. Unajaribu uwezo unajaribu hata na mali yako. Kama kuna pesa mali. Unajaribu ubadilishe maisha ya familia yenu. Ndio mara loko chana mara jua na mali. Lakini mabadiliko kwa familia iko kwa futi 5. Chakula loko bajal mara dala unjifuta big. Lakini we unahudumu katika chini ya kamba ya futi 4. Hili nyango limana kifuta ngwen. Inamaanisha utakuwa unakizunguka. Chini mara luaro. Utakuwa ukizunguka chini ya lana hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu. Wale wamewekewa kamba ya futi 4 kama mimi. Nataka kusema nimeleta Yesu Kristo. Yesu Kristo ambayo atakata kamba. Mtu ambayo atakutoa chini ya hiyo bana. Na uweze kuenda hata futi 20. Ambayo uweze kuenda zaidi. Kama hauna Yesu katika maisha yako, kama hautakubali mwana wa Mungu, bado utadumu chini ya futi 4. Bado utadumu chini ya futi 4 uliwekewa. Wazee walikaa chini, hawakasema ya kwamba